Salimiwa sana mheshimiwa Andhombe. Nasema salimikeni sana waheshimiwa. Mazalimika mheshimiwa. Mheshimiwa kita waheshimiwa si baya hivyo. Thank you Lea Kagendo, how are you? Lea Kagendo no afa karaja. Yen. Wema sana. Duwe anio matuma tweteri oli tata. Mheshimiwa Madha Kome. Chief Justice. Yes. Nio matuma Chief Justice akore tata witu. Kito igwale to Kagendo. Itoro ndiri yaku. Ndiri yakuria. Yakuria. Mamire. Kadiga na kana. Nani sai mone ugire ni ugiragira rugano rukura imuno. Asa Chief Justice tata witu. Oria Kagendo na oria Magi. Nasa gena muthori na Beth. Ni tata witu. Tondu mamire ina wa Beth ri. Tendo mete Miru. Brother yanyu na wa Beth ri. Niwe muthuri wa CJ. It's not far. No to hakuhi. Kago chokeria rigi. Baba karaja ni baba. Kiki ya nyina wa Beth. Wana nyina wa Beth hau ni hoturi ni wa Miru. Brother ya nyina wa Beth ri. Akaikia Chief Justice. Leo Mr. Kome. Ni ma ti haraihu. Ni tata witu. Demo ithia uko mutoge. Tuko turia nene ni gukira tukira. Wetu wahithia na kitu weka. Mogejo kahuru. It's a salvo. Ngo ma abuse kapawa. Father abuse gone ni ala menayo. The people around them. The beneficiaries. Sometimes when you're doing the lazy drives, kind of the essential drives, you see, we have this habit ya kugura toindo faroro uguo. Akenya gutiri kindu twende ta stop woofer. Anakiona even stop woofer ne atwekire biashara. Thiko yo nagothie a distance itare dai huta Muranga. We stop woofer ta inya. Ni twende te stop overs. Tene Muranga uti stop over. Acha. It was one way. Because she stop over siachagiria hari ya Keno Santimo. Yes. No ahitoka Dero Monte. Oye Dero Monte. Dero Monte. Keno Santimo. Waso koka ruka hari ya heta wati hari ya hesi morofida. Mutoho. Saba gutire stop off. Uma wiki nyamara go stop off. Yes. No igira haria etote haria hathaka etogo mima. Mima. Yes. No hau na ne modu fagete gwatonya. Yes. Barigati kira igi. Nyone hahoreru. Mwamuno. Ai sana. Hahoreru. Le stop over isire. Na cio ne okora reu heiria cietagwo the uniform stop over. Kuri ogora kiria ke in season. Reu tha icio ko ne wiriga rugongori. Ru ngandire. Ciciarete tabu boy. Gagati. Kwendo andu akuria Nyeri macietaga haru. Haru. Yes. Kuria kwa Stacy macietaga haru. Na kwendo macietaga minoi. Yo nea magitowero. Toro male twa mao uni. Cie in season. Yes. Rira ciona kaburo bara okiumagara ri. Cie kuo cie kimera. Na ni cirege kamundu. No tunyamu tu kwaja utatwiriga ri. Yes. Ni igua hagi ukabega. Yes. Na tuo tuko tutiganite. Gwetu okoraga kena kibugo kimwe kitugu gatigo kenaia. Mane tu ka disappointed. Yes. Wakora kena bugodu gumono. Kabatura tu bugo ida tu tonto irio ku gatagati ga tu bugo. Remo ne oguraga imono ne irigana na muti. Remo ne oguraga okaigwa ne ciaga ta uru. Yes. Na kwesio nacio uru maogo. Kwani ucio kurikireria kimera ri. Reu ne score ucio nyetie kwa atakwa reu ne pest. Ona utuka tukiwa kigunyo gia itunda no itunda. Tira tu abura. Kwaja ta maeberi. And there is always something in season along the highway. Taru kimera kia maeberi.
kuria kwanjagia kwamba kugia maembe ri ni njire no ya this the dual carriage wena twatigeirwo ni mugathe ino ya kugera na guku kabiti no amba wakora maembe kwanja maria manene uthiete na bare yo ri ni umaria ukerukuo omo Kojo ngithiru twathi na ebu riu niguo chemanagia na mo proper wega yes ane maembe mau mathie rugongo rwa Murang'a acha atikora gwitu ni magituria na toothpick madigi very fibrous. I think our mangoes were slightly wild. Tona mutosho ni uko munene muno. Toge uko hare hanyi na wasa mweri haitu. Yes. Yo bitirine ne haga. Yes. Kondo gwekira ikora ke in season. Yes. Kondo kure utarora season muno ri. Ne kuma haguo Limuru. Kwa bata. Eri no ya Limuru guthie Kimende guthie Furairi. Yes. At any given time. Yes. Ndukaga ki kwaja matunda. Yes. Leu ri mwena wa rogoro na kuo ri ukora riu kiria kira display offer is actual food. Kwajo githina Busia ri he andu nguku ngima hua ithecagiririo kamuti uguo ejine ino riamo guku Gogo ngima. Mudono riamo na andu magura gai ngima de ucoke gutengeri ndu kugura murieri na niega muno ona we wa kugura gura no igua kateko indumbu riu ne kiero kateko indumbu iguku ni mushoro na beka bana joma vizuri sana yes kwa unego koguku heu yes na nyama cia gucinwo kinuku kero iu tanibatie ko mia ini 200 yes kuma tuda timuno irio Waikira ndari ni kuri mbia ikoragwo yahuranitio ikaramio riu ejine na andu ni maciri ya wega Kondo donete ogu nena goko Kilifi. Yes. Ifenadi. Yes. Zidachi rianiedi. Betale gode goko litohela. No le makura atiri. These ones they only eat vegetation. These ones they don't eat meat, they only eat vegetation. They are like your rabbit. Ni kama shungura ile munakula. It's just like your rabbit. Now do you know nebe aina ginya whiskers. Eyo ni kunema. Nebe itika maithona cia rugu. Hey, travel. Ete monore ura gari mwaki uthie nginya Kampala. Vea di kuhota. Na masire ya gai. Iki we bathi ne kiura one bathi yaku engima. Ni magure. Wako no yo tararia rodent. Twende mara. Eta date yo wega chinwo flat. Oria guko si komagio haria kama kisi. Beo ni ngurirwo. Ni ngurirwo bia hau. Kifena diki mwemeri. Ni ngurirwo ngara. Panya buku kweli. Aireo muno. No, they eat them. You know, let's see how they are marinated. That's why I call chicken tikka. No chicken tikka. Shiana lugu. Shani yana thinking yana sama. Scotch, they say you me too. No, come umwaku to tattoo it. Yes. If you want to know the fresh one, you look at the ice. The more the ice is shining, it means that one is fresh. When the ice becomes dirty, it was cooked yesterday. Tojua na yo girea irari. Now tigo lirogwe. Kana tororo. No murianirio ava naguo irio kwanja irio andu ingi matiendaga. Yes. Ukithira thabari ri. Kwanja ndo amenda very sensitive. Yes. Andu ungitigwo tororo kana jinja.
Hiyo ta ina mingsi. Ona na go kutavata ni kuri mbia icio. Kirivi ndeje manite nacio we along the way kundu ciendagio. Yes. No ngiona riu giathe kiu ni nguremwo ni guipromote. Ciekuo. Kwaja Kirivi ni nyingi muno. Muno ona barendo ya guthie Malindi. Yes. Kirivi ona ni maruganagia na irio ria riu rugaga gitoero na nyama. Ni uthia kuria gitoero kaigua kinya ka mbia. Baby, it's a diverse world. You need to move around. No uthio ganda ucio rauga ku mendagia mbia icio ukore mundu arugongo rwa gwitu ku agiciendia maciendagia muno akura wima kidate njoera ngara njoera mbia munene Weekend Beer Club kuria tigonire Limuru. Yes. Ine. Reure. Bare ya ikunore. Bare ne ikoragwo na, you know, the structural organization. And ni mara live na consequences of bad choices. Mena consequence. Mara ngari ucio nduge guku ni twe kunya. Wakia ruga. Okay, maunira bebe kana. You see? No, it's a figurative wind. The actual. Ruka. Bebe igako. Akavaro. To mako to bena project. Ya mai nene muno. To do rogoro kwa ori. Mako to mena issue ya mai. Na project yo ni rathiete wega muno. Under the Apple leadership ya muthuri wo kireitura riu. Muthuri beti atine agitia maita maria maingi mundu wa guka itura na ti wa kuciarirwo kuri arehagwo ni uritu wake ni uritu wake wa kimondo yes tondu ndungiuka kuogokia nduro uguo na kuiguirwo tha acha maundu mau mari kuo migunda keigwo 6 stairs mundu ngikuiguira tha kuo mugunda no thoguo kana nyukwa no kundu toy kaina ri ni uhoranie tiri na ke na shiringi yes ukore mundu ucio ri guo ore wa mwenderia wake mondo ri ni aigua ena mwito wa kukusonga sogea yakigurite ikaicho ithano ku kwa baria andu baria ikunu yes mundu ucio ni maikarie thi meta muhiriga makiuga ni sawa yes muthuri ucio to batia batia riu niwe muki na ndea giti tondu ngona gwa keri yari nginya mai atokorete ni enjeire mai we na niwe wa propose yo horo wa kwanjia project hiyo to ni onaga ni akigucia niwe itonga kuria gicagi menja mai ri he baibo marekagia ruthingo-ini kuhe the community yes kona rumoka na food what have you magatake magataha mai ya mahe aka window period probably huaini kana rucini na no wega it's good to have good neighbors dio riu ni aikoretwo agitongoria project iyo no thutha uyu ri to ni maragi na rotation no ni maraki kana wagu makauga gutire mundu ukumufinga yes but there are some pundits maradiria siasa maruga muthuri uyu ri ona project iyo muno ri ni ureguna nayo riu batia ino ya mai yes marakenjia kindu gitwa underhand campaigns cia kudithirwo ni batia maramba marauga atiriri mundu ni muki mundu tutikumwihokera kwiragwo kagutwe ka muici gatiekaga atia katia kagwo mugeni ni siasa ya mbia andu maiguo makona ni mundu uyu ri he andu atukuhakuhaga na ti witu ni gukekire atia ni gukokire muthuri ucio uku tondu na mbia atwekirie rugiri na ekira gatangari ka ngirini iguru
Tangari ka girini. Wewe itonga ciekira rugiri. Paso karukamba tio kaneti keo ka girini. For privacy. Atona we mote yuru gesuthia gwake. Kou ne hakuhe uingire wina marua. Ni mwe wengariria gia maundu ni kwandika maritwa. Aria manyititwo geni kundu kuriku. And of course arebe kwa siasa icio ri. Ni aria matatwaranaga nake. Nake wega. To muthuri ucio nake ni athoire arevi akureva. No, there are people who drink modestly. Yes. Moderately. Wakora mundu ucio ni akuda, but they will maintain their cool. Na kuria arevi agi areva, you will know. And they throw caution to the wind. Yes. Gurara oko. What are you? Tukwa bati ya motika dute. You. Who are you? Leo lisio yake ni heragia ke? Ni heragia ndo agithemba kiu. Leo these marginalized people ni maraguye mekurugamia kawa gwiciarira. Marginalized. By the new system. Yes. Maraguye ni mekurugamia kawa gwiciarira. Kadithiro ni gitonga giki. Kimenya ati ona angia ni cieka. Ona angia ni ire hinya. Yes. Barake yaka mandikeho. Ogaka muci ucio. Maraguye ni ko mekatia. Mekurugamia. Tondo ukona elective revolving. Yes. Wokana gethura nori. Campaign ire kwere. Mundu ni herio. Turavie kumomora gitonga keu. Yes. Twikire gaito. Leo gethura nori magikire. And true to their word, they whipped majority of the people into voting out the rich man Batia. Yes. Ni hela. Mugumoni wa. Dawa. Akani gaitu wi. Ikaria kene kwaru pagi doi. Ai. No, really. It has been 6 months down the line since, and they are regretting adoko waikuno. Yes. Kayo tongoria mweru taramatwara wega. Mararia na meheo makaguya atiriri. Mundu twa mweheriri ari. Bwana ke otweke ya wita ogikonyori. Ni ndona tatunguha na ihenya. Kikonyo ni ongerera mwiri. Mwana cyo nguo ciake cia teneri. Ndari nguo mwenge mutenge muharuka. Na Australia. Na nduthi njeru. Becha iriku. Becha cito. Muradi wa mai ne wambirio kirugama. Na ni mwakira nake Batia. Ni wari na wari gwokaga ni atuhe ya parking. Wake ni akanyirire. Ni akerire kuhuri. Mai. Mupele julia tugucagiria. Agucia na thiini ndwacho. Muberethi aheaga itura bai hwaini. Ni ao itire. No gicoka na thiini. Yes. Na nigetha mwitiki muthuri ucio ni arakarire. Mahua maya make ahandite nja ni ekirie thi gingi. Utineka hau gokira tari thagi. Njira atuhingurire ya gwake mugunda. Ira tuotae guthie migunda yake andona ihenya. Ni akirimaniri. Ni akirimanirie. Turacoka center turonwo kuona macembe. Na rimwe ni harituga hakwa njogikora center gwi githomo. Yura yoko tarathi. Na wewe na macembe.
Nĩ mũĩ wega twĩna maũndũ. Ibuku rĩtwa rĩake nĩrĩo rĩranjagia. Nĩ arĩimbĩire. Ta rĩu wĩra wa Waguci wothe nĩ thaa ici. Twĩna 8,000 mũcango wa mĩeri 3. Mũthuri ũcio arandĩka 30 ategũbucia. Mũraugire kanyu gwĩciarĩra rĩ. Nĩko mũrakĩenda gũikarĩrio nene. Mwanake ũcio na ndatindaga mũng'etho mburoti ya ũkũ nĩ athamirie agĩthiĩ igĩrĩ mbere. Nĩkuo arakĩmondorera project yanyu ya maĩ. Nĩ mũbatiĩ mũmenye wega ti mũtongoria mwathurire. Nĩ mũndũ mũrenda kũgũranĩra. Na Ngari mwe nĩ wega tũgathuraga mũndũ wĩhũnĩire. Mũndũ mũhonu nĩ airaga ngoro. Kana akagĩa kĩnyiria kĩa irio. Twanie ta twahe mũndũ wĩna njoka. Arĩ acietereirwo. Mũĩ wega twaingĩhia ageni nĩ atũheaga wariĩ gwake. Na acangĩra maĩ. Rĩu nĩ ũraririkana wega ta wega. Kĩko wa Miriamu. Mwarĩ agĩũka kũgũrwo. Twambire he marenji. Kũndũ gũkũ thitima ciora itũũra. Nĩũĩ gwake nĩ kũrĩ thitima na generator. Nĩ ũratũmũrĩkagĩra tũgĩkama. Heita wararoretie na kĩanda. Nĩ ararĩgarũrire. Thitima irora ũgacingimana. Atumia maratũmĩtwo kwĩ mwanake ũcio igĩkonya ũraheirwo gaturwa. Herwo mwana wa niĩ. Maandĩko marauga ũndũ na kĩ. Na ihinda rĩaguo. Thutha wa gwĩcũrania tũrĩ na mathoguo rĩ. Nĩ twecirie hihi kwa gũkorwo hihi ihinda rĩaku rĩa ũtongoria rĩtiarĩkinya. Kũngĩhoteka korwo no wambe weherere gĩturwa kĩu oro hanini rĩ. Gũcokerio wa Mbatia rĩ. Atwarithagie nake agakũnengereria rĩ. Ĩto he handũ haratarathiĩ wega. Akĩraugire karothwo. Sahau. Rĩanamenyera mbaki. Timetigaga. Ĩrakenera bote ba. Wati. Ona ngui cia mũthuri ũcio. Tondũ nĩ ciaragĩrio. He mũraramĩrĩra aramaga mũndũ akĩhĩtũka guo kamenya nĩ njĩra ciugo njũru citwĩgiĩ. Herman Sihoi. They realized they beat more than they could swallow. Nĩkĩ? Gwakĩria na kũmeria. Mau nĩ maũndũ merĩkĩ ngũrani. Yes. Na mũndũ akĩragia kĩrĩa angĩka atĩa angĩhota kũmeria. Yes. Kaũndũ kau karaturuta atĩa. Romangi ũngĩhota kũmeria. Yes. Wĩigĩrĩre mũrigo ũngĩhotana naguo. Yes. Rĩu mekĩte atĩrĩrĩ. Nĩ mani cia kũrĩa gũgwĩtwo Ngũirobi. Ngũirobi nĩ kũ nĩ Ndĩiya? Ndĩiya. Yes. To Ngũirobi Ndĩiya. Ndĩiya ng'ombe kũrĩa. Ng'ombe ũrĩa rũhaka-inĩ no kabi. Yes. Nĩ marĩ gĩtonga kĩao kĩmandĩkĩte contractor. Mũkandarathi. Akandarathi arĩa ega me ngoro njega rĩ. Nĩ macokaga na mũciĩ. Aya wĩra akauga nĩ njetherwo anake aya matereba maya. Andũ a moko aya. Arĩa mena ũbundi aya. Na andũ arĩa moĩ maũndũ ma wabici igano.
iganona nyakwetwo kimanyitirira muno ni umwe wale maempawete itura absolutely and is a remarkable gentleman nore ure jesi no yako ure tono ni makiumanetie ngoro na muthuri ucio ri mukandarasi ri ni amateithĩrĩria mena kaundu ri ni amahea mutokaya mena ifata ria kumagara wa representative yes okoni aingia kamoera muchugi akamarihira itono ni makwimutagira wira mwega akirimwa ucio ni is a very good employer yes uligana na banigwa amafangaga no dinari lere kuna representative wanini ri amana ya field iho ino old chip kule tugofa ikada ereko tigare wino ekuo irari ho mbere ira mata mabuti yes niyo tugofa na nyamu ndikuraga na deitekaga na ni gari very economical very economical in both fuel and maintenance ni gari maisha yes dunia kwa to kimahe gari yo nore uri ni ria ukimiendia na squad ye nori ni maragire na ifatari ya gutwara riri he murata mukandarathi wiho architect maruta wira na mukandarathi uyu na ni maiguanite muno na anake aruta nao aria amarutitwo kuria Ngoiro yes na kwao ni kundu gwitagwo riri ni wona kuria Udanyi ni Taita Taveta yes ni kundu gwitwo Kishushe ku ni kurasa udita kundu theini ni Kishushe Udanyi yes ku na kuma voi ni muguthianga kimatangathi aramera atiriri ena guthie mucie kugeithia aciari iria andu meta parento yes nona ke parento yake ri irare bange tondu raugire gutire kindu arenda kuma kuri andu arenda guthie muciari yake akene andu no kumutwara mathimagemia igongona na roga nitafurahi sana ngiweza kuwaona jamani wenzangu tunafanya kazi pamoja tumeweza kushirikiana katika mambo mengi itakuwa ni vyema sana vijana wangu Ngoiro nikiwaona mle nashukuru sana tena mama na babangu watasikia tena afueni zaidi maana kule kwetu ni mbali kidogo lakini kijipanga mimi najua moyo mnao wakuja na nitashukuru sana nikiwaona na jesi igwete yoguori homi mejipa aswa karaoke najua karaoke mkijipanga vema muongee na bosi bosi atawapa tu ruhusa mje na unajua kule sasa wapanga siku 2-3 maana pale safari ndefu iko nega safari kuma gukuri ona wewe una hali ya foili ni ugutonya woya guoko gukuri guoko kwa dereva ni ukwambataga and you know Udanyi is very cold Udanyi naguo ni ukwambata tondu riu kuma mwatateri riu no ajia kwambata wega biu maki gatiriri man yes ni twivange mani ri tutingia guthiira mware ngetagwo mwale mwale yes tingia guthiira mware mani ni atutwaraga wega muje cio ingia tucora nyumba ni insistaga tuko twiki twi mpangoni riu tuvange twarie na dosi etuvange muringa igoroke yes munene mahe ngari magekira magekira irori munene akire mwega yes aiko no gucanga na inyu muihurie ngari irori bas yes na tondu ni akire ndereva wake omutwaraga Jaifangi ri yari kana rigaraga to Jaifangi ako kaigo ka buti ta se Florence ocho no hair responsibilities yake ya gwikua andu ni amotokaya riu mathi kwe munene ari marakora firu ndani yendirie ni ameneanire mundu amevatairie ni arega kumeneana kibero ngumuneri ko enda mumenyeririe ngari ndi mune akwa die mone du ici gacho ciina wira muri aigana amzai toy mugwanja nio tusaguranite report twakinya turi andu mugwanja so they are quite a number they are around 40 something no ri tafari yori rimwe ni ritu ha guthie ni guthio niki oria muri aingiri yes ke garama ke mibango no gwe kurituha yes arakimera atiri muguthio hari gwa pahiru he ngari yakwa ikoragwo hau ni mukunewe yo aya no maharuka town to tafari ni
ucio muneo ngari hau muikuruke ke muikuruke nayo oh yes makinya kuria hapa hiro ri marakora ngari emaneyo ri ni iretagwo the Toyota Alphard yes ira megeka muno tondu Alphard nacio ni cire interior no ngari yo ni korwo indure iyo riu ni no aguka ucio no uka wa no na box yes ucio no kimoda wa no na box is very comfortable very in fact if you get a custom one ite horeru no ni ngari very comfortable very even the ride is very smooth yes managers ya mzaini atoje zaini atofanga zaika atofanga atragethire utatua aigua meni ona nginya tekera kariera kau kaeho mani rakiguthae ho nginya thutha kaina nginya screen iracomoka iguru kaiwa arai meni me aya sainya uhabathia ringi meni ai muzai ha ni atoikia mbere mani bia ni njaga mani ndoka ewe no rakinyia ki saira to ni wamenya rakinyia ki ai no ne kindo ngo inyanya njeru ate ngo inyanya ugo jangi inyanya mita inyanya fuarara mani wenda kuwa to ikarire lori to ikarire mahewa naite man kiraito twaririe ngai na mani mundu urari ajamba please tukarekie mauti guku eo ti akorera no unafaa kufukuzwa eo kirira njamba hau ni ukona nyore yaku iria nene ya waste ndugeita njamba ngari ni teo mutigaita kou tucugu tou mwitithagia eno tiviuda no tiviuda ria muthia murutite guoko thambutha nona icio cia thoi tirahinguka ende aici icio cigukaga mbere mani ndugikire ndembe mani igue gucunga eo na rwimbo ri rwa manufacturer ti rwa kuongerera yes rwa manufacturer it has something called Dolby Digital Surround Synthesized Sound okone kiki high okone chimes zigwa cio yes na igacoka riu igananie mugambo ikahuna rwimbo ina andu ha furasi andu marwimbo mau twakora haha ni mathungu matheri ina furasi no ya kajoni soke othake igire cia wawaya ukite oguo joy wa macaria ucoke utuguithie hari saiki riu tuguruke saiki Julia ni atekenagia jezi muno auma saiki gacathi igiri by that time tugukorwo twi kindu mutitu maki changania mbeca maramikira ki irori marekire irori ria kindu 10 na kindu pepe kindu 14,000 ngari yo neri injini nene yo ti nini ni kile mutongi munene mutongi na munene tiguo wa fiunda yes mathi ya ngari ni maora ngeji undu ucio ko wi community akana sairanga ni urakaranga muno mwe mwarukire riraroka meani ri ani na ni guikuruka wendera kiranga kina ndiakiria revu thiri tukimirorere uguo meni inyakajamba karagicuka maekija fo irare itawa gari no ina mauso men yani nira marengete magikinya voi urenda kuga jangi 13 ciathirira hau men mani muri itheru andi muri itheru gari taurira dosi nguri kana gari no ina mwiri mwega gari arikora munene ai ketuhorire kuria twamioya yes tukwa to namba ciake Alfred oi ni wale vijana umepatia mlega kuna shida hata si ati kuna shida ni kuurisa tunaurisa inakunywaga hivyo ama iko na kachida
Mara kwani mmefika wapi? Tuko Voi. Na tayari imetutolea taa. Voi mkomeka pesa ngapi eti? 12,000. Haiko sawa hiyo gari mko inakunywa hivyo kabisa. Guys, basi kata simu kuna ingine inaigia. Agashi anasi agaya ugenywa wa man. Eyo ni atawa mebo ina matire marakiria kuria marathi. Ani nyamo ino ekatiri. Die na 50 man. Tigana mathividi mau baba. Yoge kire kiaga no ni kiranyua. Nyakwira makiuma ku kishucia ri udanyi ri to marambire kumikia ngoitha cia kumira. Yes oyo kavo ni marambire gutithia marahurira thimu ayangi adere macha wima. Yes no aliena tulechera kidogo wakia mai tuiria muratuneire chairo riti na igana meni ai kato ta leiruo muringa mani ya kwira uyu ndu na stru uranyua takegi na gikombe ndiranyua na stru iyo aboto ikiri nyanya thome makiai ginya tugicaganite Ethiopia citu igathira ndirakwira tunyureire nginya cito cia njohi Hagia wachoke ukuri era giando manyu ando kire soba oko taiti oko tiga uthakarwo ni ngari ri na kwendia guo yari yake na furu raiti jagai no me hukomeni akije mete mune no ati ando cia kane gucokia kakiria masini kara turao thagira meni eno ri ai eno muthe mani ali rai kare anake mo ajaru meri ginya meta nite harambi aguciria kembo na mbeca turaikagirio thutha wa mathaa mana tuikarite Voi ya toto ya Voi twathondeka ya moroko no kanini at least ihenya twambe tutigero ni kwenda ninge manya ndi ni tuteng'eragio nginya muko thiko mundu agikuhe ngari ri una mwaka wa mbeo wi kindu gitore engine capacity. Yes ndi nyotanete Porsche Cayenne ndiakenire niki ai Nyamu okiwa thondie kiria-ini ri ale nyote ukura nyamu na akialia na ndenyuaga mzai ndo weri wa me compare na V8 you know isi nene Touareg ela baadhi oge compare kinya na jiri eno atakenyua ona wa ale galize si murio si murio no nayo ogwo ina murio ri yes comes at a cost huta yo kaiwa ewan pepte how ekonyuleire yo ni abaga ukenia tondu ogwo ni wika overtaking Ferrari zia unyitithanagia ithatu uragirwo matawa zia no nawe utakipata mfukoni utangingi cheza sita Mahujaa. Yes. Mahujaa koragwo ri 20th October. Yes. And I think this is going to be the how many
tene yari Kenyatta Day igicenjio oguo riu ni agarurwe gituika Mahujaa Day. Yes. Ino ni akaigana. Will be the 60th. Oh yes, it is the 60th commemoration. Na rita riri ngwiciria gukorwo ikuria rather igukorwo ikuria Kerisho. Kerisho rita riri. Yes. It's next Friday. It's coming Friday. Na unajua Kericho, of course, is the backyard of His Excellency the President. Yes. Daktari William Samoei Ruto. Yes. And of course, preparations are actually almost done. Kericho riu kuraruto wira muthenya no tuku. Yes. Ni undu wa mehaririria ma Mahujaa ya Friday next week. Nyeguo. Oni atu ya buria wira wa rutirwo. Yes. Na kaundu kau ga gutwaraga magongona macio counties ni kega. Ni karara hura county na njira njega. No, county ni ciara hukagona riria kwirwo githire. Yes. A lot of work was done. Because I'm very sure even the national government puts in a good budget. Ya gukihaririria ke. Kuhaririria mabura macio. Riu Kericho ni mekwara huka. Actually, as we speak, they already have an international airport. Ti international. Katuga ni a strip. I was just being ironical. Satire. Mena hadu ndege igioba. Better said hadu. Tondu yo ti airport ni wari. Ndiro ni ira mutandao akenya mokireire CS Kipchumba Murkomen. Arari hingora ira. Ni Kenyans are not amused that ni robo karukungu. Ayo riri. Uria muona athara visiting delegation at the moment ira hauri. Ni mwambe mureke. Kiundu ogiuma mwambe muthiko ni beri. Na ne ndege ideally yobokagio ni riera. So they compress a lot of air. Like atuge nyamu ni rahura beri wega. Ya thiero Ngori. Igicokera baguthie chaos. Kana aeroplane wash. Nyamu yo. Hara to carry what? Kerenga. Airstrip. Ni amaramu. Na ketu ekiomba momete yado ni maraba kumeikara haraihu. Ya begurukie. Toni kumukava wega na beri. Wega proper. Ona mwame ya video ekiobokari. Ya umathe ni muraba kumiaga tondu ni yathondekera matuma. Marokungu. Katuwe haure. One, they very sure Mahujaa mathirari. Kerenga no hagende gethutha ucio. Gira rira magathondeka nyamu wega. Kana cicio kerenge hindi ya campaign. Yes. Tondu ekatuge ucio ni macani meheretie. Ranjira nguhi urauga ni warie. Macani meheretie. Utie ngurani ya hau na ihura. Ugo ni uthumatire nginya na VIP lounge. Ai. Au no agacendi. VIP lounge. Ai koya strip de la mire. VIP lounge ni muikare ngai ni nginya ndege yuke. Kana mathondekero ciendita ya nduthi. Kazi ya hare to green ke. Green park ino ya Nairobi. Yes. Ya uliona VIP. Ndikona VIP lounge. Omanya wan. Runway ni hare ndege iyo bagane katia. Ndiri ndinona taina matawa. No. Nyamwekire na rukungu ekiruta matawa ku. Itoke wapi? Ona ngona ngigwa ndege bure thecete thi wegari. Na Kericho ni kuraga. Ni kuraga almost all year round. Ngataru Her Excellency First Lady ere makuri. It was raining. Yes. Ona umeire ndege na thutha ngucie ni hata uma ndoro. Eu ko bana le oiwe.
Tuleza na anana. Manyanyulete. Hedege kwa mite doloine. Hedege doloine. Egekyo hanini le. Nekumira. Nea virifaga neturetigira ya utagwina kiasi. Na ni ulitwa dwa shoni mafatara inyo na Nairobi. Otie gora niyo na nyarifu. Nyarifu ya Nyeri. Nzo nyarifu ne kundu ngebuku ndege othie tau okwenda guthie rucio. Ndirejiria na igwaga on a daily basis. I'm not very sure. Ukuria mwalimu gavana. Katuria ria meko. Stripe ya kerisho. Corona mataba. Maumeko. Atiriri, ranu ina rugika. No, Godega, no, it improve with the time. I get you as work in progress. Waberia muru no akiria. No, itimo. And you see, the Mahujaa will be there. Yes. And of course, the president, one of the highlights there. Niaka higura state lodge kodu ko Kericho. In a day ni kurado de ko state lodge Kericho. Tuko thonde ko. Maroya muci urari ho. Oni ni muci wa county commissioner. Iwe kara county commissioner. Riu ni kukura heo facelift. County commissioner zero hadu. Eduke state lodge. Yes. County commissioner kara kiri na muci munene ate ogituika state lodge. Oguo hana niguo aheo facelift. Matia kejeru. Rei Kenya State House ithatu. Yes. Ya Nairobi. Ya Mombasa. Na Naikuru. Ici keu ni state lodges. Of course, ira popularize muno ne mugathe Uhuru ri. Sagana state lodge. Yo tumie muno na mucere. Tumina jere. Na mashira makirima ni magiciragirwo kou. Yes, na declarations. Okay, na githumo. Eldoret. Kakamega. These are state lodges. Kitale. Kisii. Cherenganyi. Na Rumuruti. Rumuruti. Rumuruti ni kule state lodge. Yes. Rumuruti. Ha. Kuo. Rumuruti. Yes. State lodge. There is a state lodge in Rumuruti. Ni hali president ule wathi kuo. Kisha ni mali interesting. Rumuruti. There is a state lodge in Rumuruti. Where? And these are protected areas. No state lodge in state houses in protected areas. Rumuruti? Yes. Rumuruti. Ma president no mathiaga kuo. Gwiciria. Rumuruti ni mundu aje nio ni yaneketwo guoja. Asiale cia kijeshi. Ko kura ndo mayekora okuo. Of course they get staff. Rumuruti. I'm sure the only president who has gone to Rumuruti no Gajomo. Okay. Nando yakava Rumuruti muranga otakini. Muranga ilo wake na lugo kena sagana. It's too close. Rumuruti ni kwa state lodge. Niguo gocoka ku gazeti rino ya Kerisho. County commissioner akiregia kwa indo ciake. Ana vya indo ciake. Yes. Nyamu ithondekwo weru. Yeni. No njega. Mugathe na ku.
akona handu Yes. angigita andu maikare thi marunge igiri Aya.